मैम खुमजरी पे न्यूज़ मनोरंजन मैम ताम नोक्सरी हौखिबा जुन कुमापंदा है तारे जुन कुमापंदा कुकी वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल WKZIC हाइबा ऑर्गेनाइजेशन अमना यूनाइटेड नेशंस की जनरल सेक्रेटरी दा SoS मेमोरेंडम टू जनरल सेक्रेटरी हाइदना कोई मेमोरेंडम अमा पिशन की बलाइरे पिशन की बसकी मरोई बवारोल दी कोई मणिपुर दा इंडिया की मणिपुर की सरुक्ता इतने कुकीज की मतकता यामना ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन तौरे मसिदा कोई पेरिस कन्वेंशन की आर्टिकल 123 मतुन खुतिंग इन व्यू नत्रगना आरिबा आउटर मणिपुर की कुकी हिल्स सिंगी सरुक्सिदा कुकी स्टेट अमा सेंबियो हाइबसिना अनीसिना बखोई हानबा पॉइंट ओइरे अदुगा नत्रगना कुकी ओइबा लम अमा म्यांमार मणिपुर त्रिपुरा मिजोराम अमदिची तागोंग हिल ट्रैक बांग्लादेश के सिंग सरुक सिंगी पुनसलकांदा कुकी की अदुंग चिन स्टेट अमा सेंबियो हाइबगे अदुंग मेमोरेंडम अमा 29 जून 2023 दा हौजिक हौखिबा मी अहुम तके सथरकपा कुकी अमसु मैतै सिंगरक्ता सथरिबा यामना तंदुलैतादा फिल्म सिगी मरक्सितनी मखोइना पिरम्मी बसे अदुगा पिरम्मीबा रोपसना वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल हाइबनी हाना वर्ल्ड हाना कुकी जो इंटेलेक्चुअल फोरम हाइदना लेरमी मसिदगी थंगथरकला कांदा हारिबा मेमोरेंडम सिदा साइन तरिबसे मियोइ तरुंगनी अहामदा डॉक्टर TS हाउकिप प्रेसिडेंट ओइना दुगा डॉक्टर थाथांग हांगसिंग वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन दुगा चुंगजालेन हाउकिप हारिबा चुंगजालेन हाउकिप से 2017 दा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन दा INC की कैंडिडेट ओइना सरुक याखी दुगा 10 असेंबली इलेक्शन 2012 की दा जनता दल यूनाइटेड की ओइना मिरेब ओइना 41 चांदेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेब ओइखी अदुगा मतुंगदा प्रोफेसर लालतेना कंसल्टेंट ओइना डॉक्टर लालतेना मार्क्सी अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हाना प्रोफेसर ने अदुगा सर SS माते कंसल्टेंट ओइना हारिबा मेमोरेंडम सिदा यावरिबनी अदुगा मिस्ट्रेस V सिनाते डायरेक्टर साइलेंट वुमेन एम्पावरमेंट हाइबनि दुगा हारिबा सिंग असि अखोई तोगान तोगान बा मणिपुर इंडिया लेंगा की मखादा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दा कंसल्टेंट ओइना थबक तोपा ऑफिसर सिंग हाइब तारे मसिसु यावरि अदुगा हारिबा मेमोरेंडम सिगी सरुक अमोइन हाइ तारे मसिदा सौरागना पंजरबदा कोई मणिपुर की सरुक खरदगी सिगुंबा स्टेट अमा नत्रगा चिन कुकी स्टेट अमा कंट्री अमा सेंबियो हाइबसिनि मखोइ खोलाउसे हिरम सिदा खरना नबक तै पेंग न्यूज़ की से दुलिंग सिब जाय हेक थंगन लिंग सिब जा डॉक्टर धनबीर लाइश्रम कोइ सोशल साइंटिस्ट अहम त धनबीर ताम नोक्सरी विथ पी सोनामनी सोनाम से ताम नोक्सरी लेना नौजा प्रदीप फंजौपम इंटर इराब ने प्रदीप सो ताम नोक्सरी अजा प्रदीप तहान थमजगे पॉइंट सिंग से मरोइना हाइलाइट तौजरबदा हाइ तारे बसिदि यावरि बिसिंग से तोगान तोगान मखोइगी वाफम सिंग से यावरि पेरिस डिक्लेरेशन की मतुइना ह्यूमन राइट्स सिमा मोय सिमा येंगसिन बियो हाइबा म पॉइंट म यावरे अदुगा सिगे पुल्लगा क्रिएशन ऑफ हिल स्टेट्स अखोइगी आउटर मणिपुर की एरिया सिंग सिदगी मणिपुर खाइदोगा इंडियन कंसिडर आर्टिकल 3 की मखादा सिमा सेंबियो हाइबसिमा नत्रगना कंट्री फ्रॉम सिन स्टेट हाइब पॉइंट ने अदुबु अखोइना सुनि येंगसि अखोइ सेक्रेटरी जनरल द UN द सी थाबसि दुम तोगान तोगान फम दिगिन थानै हाइ तारे अखोइगी तोगान तोगान बा CSO की साइड तकी अदुगा तोगान तोगान ऑर्गेनाइजेशन साइड UN दा येंगजेन बियो ह्यूमन राइट्स तोगान तोगान पृथ्वी मफम द ह्यूमन राइट्स वायलेशन की अदुम कॉन्फ्लिक्ट से दुम नै हाइ तारे हाउ फार सिगी मेमोरेंडम सिना सि लैरकलिपा अखोइगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खाद इंडिया की मखा तोंगरिबा हुजि चथरि बिरांग सिदा is a propaganda war that brain war ne brainstorming war ne loga abra kamai loga masi batang ista sina thagi akhoi propaganda war ni mon na tagade bena UN internal affairs ta kesu interfere to nge leite article 3 hair ke di Indian constitution ni ado ngasimak sigi reflection su rambe akhoi da European parliament nei Manipur gi gano se nei kan sira mayam tholo in nei ayamba minute wanga han gan sida church yam mai thare community ho pande amani ne pale adoga last solution da moi conclusion da Indian state na says a koi inquiry ma institute of the peace committee same kre hello isle ado as fine UN the talk to ma admit tor mo do khanda ka gi UN gi restricted thole ira mo thadori ra UN the si ka si admit to no ma de ne khanda to ma ga su kari to do se ya de sovereignty post mo UN in fe to ya de aro national sovereignty se da aro ga sai internal affairs se sang ya roi ade ma ta su kana se khoi gi lam hai kan se territory hai kan se kamai to define to mi amane hai ta hai ya bonde oi ka hasgi kuki gi lam ma hai si karana hai dori no the ancestral hai ta community le bra ata community claim na kari no
ado kana hen lin le rami ka si loinak yuan su season da ro ado si bo tor kan tha de income de mi tor mi tha sum ni propaganda gi smaina tha tha re ayan begin to ba ablu okay manung lom yuan di manung lom yuan di yana sida okay territory la kan sa irani chang thol ka do man ba sum koi gi samna kan sa cookie state mon not the koi gi separate administration hai si la ko territory question la kan da bera sa la ka do mal la ka dai kan la ka budi phare ko ga hana koi gi me 3 irang thol kan sa ai sum kan ra calculation si chinga tam ga param do mal ta irang to sen to ri kam busina a chinga tam ga so oi dre na ri chinga tang khai ma naga singam ta si yu kan si yau de ku ki ana to le hore adana sira sum mang sa sai gi ha ma gi plan to kai ram no ma ha gi chinga tam ga chingi separate administration nga ha to KK ai sum khanjaba da di ko sagi ahan ba gi wahan ba su se tam ha da mo yu cha ke ko bi mutang su mo na ko gi United Nations mo juli for the commission ma gi mo da protection ki na gi mo se ko pa le mo tutina ni adagidi European Union gi ngasi ni na resolution do resolution ji A B C D E manga lawe aduga point na 1 2 3 9 bo lawe sigi sida an bagi moi maruina akoi A gi se sida di detail me am pi hai koi sigi machine de mai chak machine ade kai kai me am pi ko aduda pi sida search mai thab du ni ya maruina palle je chania khai moi na ju sigi means ni yam kan thami se ko aduga masigi A to E sida di khar maroi ba potu loi piraga E se ya maroina sida di human rights defenders sing si protect to wibagi ya maroina koi wangang mo khorpa daga threaten ek to ba phabi ba punni ba to bodo adugumba to basi moina maroina khoi gi Hindu dharma ji tongna bona bada atai jing sida khoi akai ba pi bagi potu to bono hai bagi potu ma yam phasina khoi gi thame ba ko ada sai point 1 to 9 do adadi ahan bagi 1 point di religious minorities protect to have gi focus am song to adu da khoina kugi gi favor gi wana te de Manipur overall India bonam ki ko ada religious minority protect to buta de so sam pudale mai te ju kari protect to religious minority ne protection changi na adu ga 5 sima ya maru aspa lok thoi poche adum masida ju hairi adu ga army na si khana chena to busida maike yamada tongjalaga support to gi pose si ju to ganu to oina pi ko KK ai maru panina adana highlight to yo to reise tum jodi adai khang bakra tum so ai share to ji cookie hai se apai regard to as a brother as a friend senior officers ne ko de hando se ko le ko yam pare lu ne tini ko le Manipuri community da nong mat mo khoi mar da akai ba hai na bo kon se nong mat bo ai shen hai jo ai ta di adu pajana presentation le na even cookie nimong cookie chanura kayam ko mi te su lo se amani mi te no pi su yong no cookie de jung pam se jo good ma na pa ma kon to ri wan han ki mon to re bi se thodo punu se sum jeng da ma ko se len graving se cookie se yang mo se samna ri ga ko kai gi hindi gum da hai ri ga home minister ne jam pam ba ko gi jaja board okay mai ma ke le to ba amadu cha Laos, Thailand, Myanmar, masih mampu the civil war talk pada mama the jadi jom mama jadi, mesti lewi ada ba, mina pam ada ba, yoi talk pada mesti lalat ba, or mesti cerak ba, tahu degi macam tahu dana East Pakistan pun bongo kain harim ba, mampu dia tahu juga Chittagong Hill trip sampai lah, kalau Mizoram lak pada Manipur lak pada Mizoram sesa Assam dulu saya hill kau naler ba, bapa mesti lai kalau jam Softland history the bohai rich Rajan Maharaj na amoy se theng no khor pati lan nung chapa ko mo teng pang ba khor pali pare taisanu hai na ji mafum se ga Rajan Maharaj moy myam se ka noi leyu se ga lehen madi ga Rajan pur hai gur te di Hindi Sanskrit Bengali da ku gi a town or a small village or area mas pur ko ye modu ngasi di munil lam kai no onthok ke no onthok moy se samna ra ga hona ba yam na kan ba loina na moy se aran ba thabak ta yam na khongjong yam kan jan ba Nagaland se am tawrami
Nagaland su moi matak ka landa ba yamna yaugi ai su moi ba kanna bo hona ba da ai bo su underground ai sa phara puru bo yauru bani cookie ma'am officers ma'am chelan banang na chelan manatra haiba ai is a police ex-man ni ai police officers amon mi shiba tar ba du in kandra ba kanan kan ga de ai conscience ni yada ba ai ba hat ken mon ba ching puru jom de ba puru che pa yaugi